Muri iki cyumweru igihugu cy'u Burundi cyasubiye mu matora y'abadepite n'abagize komine, ariko aho kuba ibirori by'uburenganzira bwa demokarasi, abaturage benshi bavuga ko byabaye nk'igitutu cy'iterabwoba n'iy'iyicarubozo. Urubyiruko rw'imbonerakure rushinjwa guhatira abaturage gutora ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Bamwe bagakurwaho uburenganzira bwo gutora, abandi bagahabwa ruswa kugira ngo batore neza. Mu nkuru y'uyu munsi turasubiza amaso inyuma turebe uko ubwo bwoba bwigaragaje mbere y'amatora, uko abaturage n'imitwe itavuga rumwe na leta babyakiriye, ndetse n'uburyo komisiyo y'amatora seni n'indorerezi mpuzamahanga bahagaze. Ese aya matora koko yabahishe icyemezo cy'ukuri cya demokarasi y'u Burundi? Icyo ni kimwe, ariko si u Burundi gusa. Mu bihugu byinshi bya Afurika amatora akunze kuvugwamo ruswa, iterabwoba, kwiba amajwi ndetse n'andi makosa. Turagereranya ibibazo n'uko demokarasi ikorwa mu bihugu byateye imbere. Ese hari icyizere cy'uko Afurika izageraho abaturage batanga amajwi mu mahoro? Reka tubihange amaso. Tuguhaye ikaze muri inkuru yacu y'uyu munsi irebana n'ibivugwa hejuru y'amatora akomeje kuvugisha benshi mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru mugezwaho na Musabwa Ephraim kuri AMTV ku bufatanye na Gasabo News 24. Wowe utari wakora subscribe, comment, share, bikore kugira ngo dukomeze kubana nawe umunsi ku wundi. Ikaze. Amatora y'abadepite n'ay'abagize komine yabaye kuwa 4 tariki ya 5 Kamena umwaka wa 2025. Biravuga ko amasaha make mbere y'itangira ryayo mu ntara ya Cibitoki byagaragaye ko abaturage bafite icyoba, aho abaturage basobanura ko imbonerakure, urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo babazengurutse babategeka gutora ishyaka riri ku butegetsi. Bamwe bari bambuwe amakarita y'itora, abandi bagahabwa amafaranga kugira ngo batore neza. Umwe mu baturage bo muri komine Buganda yemeje ko babwiwe ko nibadatora CNDD-FDD bari bugirirwe nabi. Ibi byose ngo byatumye bamwe baguma mu ngo zabo kubera gutinya ihohoterwa. Mu karere ka Mugina abaturage bahamije ko ruswa yakoreshejwe nk'intwaro yo kwigarurira amajwi. Bamwe bahawe amafaranga 5,000 y'amarundi nka ruswa, bavuga ko ari ukugira ngo batore neza, nk'uko umwe mu baturage yabisobanuye. Ihohoterwa ry'umubiri n'amagambo byavuzwe henshi byitirirwa ubukangurambaga bw'amatora. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko iyi gahunda yari igamije gucecekesha abaturage. Ishyaka SNL n'andi mashaka atavuga rumwe na leta yasabye seni n'indorerezi mpuzamahanga gutabara vuba. Umuyobozi wa SNL muri Rugombo yavuze ko ibi atari ibintu bisanzwe. Ati ni gahunda yateguwe neza yo gucecekesha abaturage hakoreshejwe ubwoba. Bavuga ko seni idashobora guhangana n'ubwo buriganya yonyine, bityo ngo hakenewe ijisho mpuzamahanga rihoraho. Umuyobozi w'imbonerakure muri Mugina yahakanye ibyavuzwe byose, avuga ko ari ibihuha bigamije gusebya ishyaka riri ku butegetsi. Imbonerakure n'urubyiruko rushamikiye kuri CNDD-FDD rikunze kuvugwa mu bikorwa byo gutera ubwoba abatavuga rumwe na leta mu bihe by'amatora. Raporo mpuzamahanga kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2025 zagiye zerekana ko baba baragize uruhare mu guhutaza abaturage, kubambura amakarita y'itora ndetse no kubarwanya ku mugaragaro. Guhera mu mwaka w'2020 amatora nk'aya yabaye ahandi muri Afurika, ariko ntabwo yigeze avugwaho rumwe. Ndaguha urugero mpereye muri Tanzania. Ahagana mu mwaka w'2020 Perezida Magufuli yatsindiye manda ya kabiri, ariko abatavuga rumwe na leta bari barafunzwe, ibitangazamakuru birafungwa, abandi barahunga. Ahagana mu mwaka w'2023 muri Gabo kudeta yabaye nyuma y'amatora yananenzwe, abasirikari bakuraho ubutegetsi bwa Bongo bavuga ko amatora yari arimo uburiganya bukabije. Naho mu gihugu cya Guinea Conakry muri 2020 Alpha Conde yahinduye itegeko nshinga yiyamamariza manda ya gatatu. Nyinshi mu myigaragambyo yabayeho, gusa iza guhagarikwa n'inzego z'umutekano. Gusa kandi hari itandukaniro rikomeye hagati y'ibi bihugu bitandukanye byo muri Afurika n'ibihugu byateye imbere by'i Burayi. Mu bihugu nka Norvège, Canada, Sweden cyangwa Ubudage amatora ategurwa ku buryo bwumvikanweho n'amashyaka yose. Abatora bahabwa ubwisanzure busesuye. Ibitangazamakuru usanga bifite uruhare rwo gukurikirana amatora. Nta rubyiruko rw'ishyaka iryo ari ryo ryose rugira ububasha bwo gukanga abaturage.
indorerezi mpuzamahanga zitangwa mu buryo bwigenga kandi zigasobanurira abaturage icyo zabonye mu mucyo. Amatora ni inkingi ya demokarasi. Iyo atunganijwe neza mu bwisanzure bigira uruhare mu gutuma abaturage bizera ubuyobozi. Ariko nk'uko byagaragaye mu Burundi hamwe no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika, haracyari ikibazo gikomeye cy'uko abaturage batagira ijambo ryabo ku buryo bwisanzuye. Urugero rutangwa n'ibihugu byateye imbere rugaragaza ko bishoboka, gusa hakenewe ubushake bwa politiki, ubwisanzure bw'itangazamakuru n'inzego zifite ubwigenge. Nuko gusa Afurika izashobora kugira amatora y'ukuri avamo abayobozi batowe n'umutima w'abaturage aho kuba urwikekwe n'ubwoba. Burundi, iterabwoba ridasanzwe na ruswa byatangiranye n'amatora y'abadepite n'abagize komine. Amasaha make mbere y'amatora y'abadepite n'abagize komine yo kuri uyu wa kane tariki ya 5 Kamena umwaka wa 2025 mu bice byinshi by'intara y'Ibitoki havuzwe umwuka mubi wuzuyemo ubwoba, iterabwoba n'ihohoterwa rikorwa n'imbonerakure, urubyiruko rushamikiye ku ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD nk'uko bivugwa n'abaturage ndetse n'abatavuga rumwe na leta. Ibi bikorwa byabaye cyane cyane muri komine za Buganda, Rugombo na Mugina. Amakuru aturuka mu Burundi avuga ko amatsinda y'imbonerakure yazengurukaga imidugudu yose agenda inzu ku yindi bashakisha abavuga ko bashyigikiye ishyaka rya CNL ritavuga rumwe na leta. Umwe mu baturage bo muri Buganda yagize ati, batubwiye ko mu magambo adaciye ku ruhande ko nitudatora CNDD FDD tuzabyishura. Amakuru yemezwa n'abaturage ndetse n'ay'inzego z'ibanze avuga ko hari bamwe mu bambuwe amakarita y'itora ku gahato, by'umwihariko abakekwaho kuba bafitanye isano na CNL. Hari n'abavuga ihohoterwa rikomeye ku mubiri bikozwe n'abantu bitwaje ko ari ubukangurambaga bw'amatora. Umuturage wo muri Mugina yagize ati, bamwe bahawe amafaranga 5,000 by'amarundi bavuga ko ari ukugira ngo batore neza, ariko ni ruswa isobanutse. Mu gihe aya makuru agenda asakara, ishyaka CNL n'abandi batavuga rumwe na leta basabye ko komisiyo y'amatora yigenga Seni ndetse n'indorerezi mpuzamahanga guhita batabara kugira ngo amatora abe mu bwisanzure no mu mutekano. Umuyobozi wa CNL muri Rugombo yagize ati, ibi si ibintu bisanzwe, ni gahunda yateguwe neza yo gucecekesha abaturage hakoreshejwe ubwoba. Turasaba ubufasha mpuzamahanga kuko Seni yonyine nta kizabikoraho. Ku rundi ruhande, abayobozi b'imbonerakure barahakana bivuye inyuma ibi birego byose. Umuyobozi w'imbonerakure muri komine ya Mugina yemeje ko nta bikorwa nk'ibi byabayeho, ahubwo agasobanura ko ibyo bivugwa ari ibihuha bigamije gusebya ishyaka riri ku butegetsi. Ati, turimo gukora ibikorwa by'amatora mu mahoro, ibyo bavuga ni ibinyoma. Turizeye intsinzi, nta mpamvu dufite yo gutera ubwoba abatora. Abaturage mu bice bitandukanye bya Cibitoki ubwo abandi batangiraga gutora, abenshi bagaragaje impungenge z'umutekano muke. Abaturage bamwe bahisemo kuguma mu ngo zabo, abandi batinyuka kujya gutora, ariko bavuga ko batishimiye uburyo umutekano wabo wifashe. Abasesenguzi bavuga ko ibi byabaye bishobora kuba ishusho y'uko amatora muri 2025 ashobora kuba atazakorwa mu bwisanzure busesuye. Kugeza ubu komisiyo y'amatora Seni ntiyari yatangaza igitekerezo ku byabaye, ndetse n'ibiro bya perezida ntacyo birabitangazaho. Uyu ni wo musozo w'iyi nkuru yacu. Wowe utari wakora subscribe yikandeho kugira ngo dukomeze kubana nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dukomeza kubagezaho amakuru agezweho. Ngiye wabagezagaho iyi nkuru ni Ephraim Musabwa kuri AM TV Show ndetse na Gasabo News 24.